Ki nongelam jong ka HYDC hane kasngi klalek skolem shaying jong I Hebret Maxwell son lengdo marshilong ibala kladno na ka jing accident jong ka school bus shushu hagane kasngi klalek ro banjngo ya I Hebret Rishan Mukim ibala mensau jor hagane ka jing accident but ibadang don menta ban sumar yalade ha arhi hospital kane ka jing accident jong ki kali kalawan ra ka jing sngosi ka bajor ya ki longyeng longsam ki balangat ha kane ka apot nagaleng jong kaseng ka kentui ki bor sorkar baki dai ban pejbha ya ki kali ka bayat hathem ribhoy ban laj nakum kini ki jingjia ki bas ngausi Yaki surkar bagin ailem kajing kershan kamtama kane kajing ja kum ka accident haka wei ka kiliang tibadan kanu kajing ja ka surkar ka kloi banyarap te kumju kumyang iru ibaduk ibasu ngagar pad ka surkar bakan susun ailem bakan yarap ban ai dan kajing kershan kumya ini kulu ibadan haka jing accident haka boskun kamtam ka boskun kamdei baka yang haka den surong ngar kala yang hasai te ngagar pad ka surkar bakan ailem kajing yaram na benta jogini Ini mentan ada yang siang lawan Bandung. Kajing sulam haji jong I Fred Maxwell son lengko Marshilong. Te ilwan berpe ro ini Rishan Mukim dan ane po setelah hari. Beremjur yang sukar pakai lihat nanti hai kikali bakit overload di truk kikali rit ili tenat bakila ban dek lakam ya ka boleh kimla ban simakson ya ka ki truk ki bakit ki mausun ki go ki bat pun ta ter ya gitu kimla bat to ni nagalang sang hani sni naga unit commercial circle ba hapru ko riboy street de sibentang iwan sini hagajing jabat hagajing accident hagate sni khat pentrik ni kanyo try po kanyo mer de hagajing solam ni nagalang sang ni lale jingo ru ya I Hebret Maxwell lengdo Marshilong ba ibapni baladu sundan no aga jinyem de kumta haging solam sa sunru ni la wan bang ban jungo ya ni Rishan Mukim baidang dan ru aprang gajing sumar haga ni hospital arhi bahaban yang ani ka jorban te sibentang kwa ban ong lani ngaku apa kentiu ya ke surkar ani ubnai usnam ani ubnai tayo balin syadin kilale ya ka kam ka bapa ya awede bat ka checking ya kalirit te handrei pat ka long ka basusi pat long kimla ban kit khialane ban peknya than ya ka kali truk ka bakit overload example like ukuk budiong mauleng ekstra te hawai dia berkata nakarpat ya surkar lani hikmat bahkan sa pejbhas hagaliang naga truk ru bahkan le ya kabadengkam sa kaweru ngakuan ong ya surkar banga nakaliang jongi ki sang bakin su lemru ban ay ga jinyarap na banta jong itu Maxwell lengdo Marshilong ben sa yarap bapli kumjuru ya ki di barang tanah jin sumar ya I Rishan Mukim to